Вербашчане мали нагоду патриць представу мецного odboru Ruske matky i etnoklubu Odňate od Zabulca zo Skocura Oštri úhel, ktorú na text Iriny Hardy-Kovačevič pririchtala Aranka Medeši i monodramu Ruského kultúrno-umetinského družstva Havreil Kostelník zo Skuli Žveratko, ktorú u režii Michaila Zazuljaka vyvedla Melania Arvaj. Teatralni večer u Karpatoch len jedna od aktivnosti, ktorú organizovalo nové rukovodstvo kulturno-prosvjetného društva Karpate. To nie len dramska djelnost, to i promociji knjižkog naših pisateljog, zošitskih bokoh, a tak tiž tak bude, znači i u maju mešacu už planovana smotra horoh, która tradicionalna za Karpati, da povem, takže hovorim, každý mešac máme popolnjeticu što toho dotika. Aktivnosti u društvu še predlužuju už na stredu 26. marca, keď Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu otrima promociju svojih najnovších vydanjoh. U programi budu učestvovati školjare verbaskih osnovnih školoh, ktorí vyučujú ruski jazik, jak i členi kulturno-prosvjetnog društva Karpati.